Cormaigat. Breis is lach héad blian ó hen, honnig mé ja rama tostal e cailliú céga blian ó iriamach na casca ach an nach mohiam gol sé céad blian ó hen. Sa bhirt acu bhí scéal Cú Uladh leirithe in Nausa, Ceol agus an rama Chulainn a barc asmant in Melforiste, Coscuan, agus an Chun eile a barc an Croci. War na seoanna seo breis is jaur a clegg, ach tá mé cinnte go raibh píosaí eile de stair agus éireach na tíre san áireamh ach ní ceann lom. An leis an pointe atá an bhí mé faoi réacht an bhéalaigis olú agus léach na léacra chéan se tananta nó Cú Uladh an éithe sin. Breis is trocha blian ó hen, fós mé le seán agus thógmuid ar deilech chéan faoi sca phléamhgóilinn. Thosaigh mé ag freastal ar rang Hamish Ketching a bharcill agus thugraigh sé lá spórt de chearlaí gilige in Ardhacha has ag an am. Scríomh sé coppla leor agus is ceann lom go mbeidh gur lé agus ach lé mé iad do mo heileach chéan, mac tíre agus réic na hawan go háirithe. Scéaltaí a bhí lonithe in méalaigis na tíre seo ach scríofa in dhéala go olú, agus chéal mo fáistí chéan gur scríomh séamas na leor sin dómh chéan. Scéaltaí a bhí a sprág sé sim a scéaltaí olú go háirithe a báistí agus daoine fásta, fod fad an ceantar. Sprág sé sim an tú go háirithe agus bhí charactar ag bogu ó Lochlí áit ó bhfuil Belforiste anois, go ceantar na Tána agus ceantar phléamhgóilinn chéan. Rinne séamas tagart de na rudaí a bhí ag tarlú 6,000 bliain ó hen, agus rinne daire an phríomh charactar. An turas cearna is a rinne mise agus séamas héan, ó Lochlí go Slíomhgóilinn, ó Yas le brún na báine. Arís bhí mé héan faoi gréacht bhéalaigis na háite seo. Agus aniu támuid ag cailliú lór nua a tá scríofa a ganhaint olú a chur beochta nua a bríomh charactar na Tána agus an dhéalaige déirithe ar léithirí óga nua. Cabbé rud atá ráite ag na sanolaithe, is bralum an léir scéal atá agin anois a léach na léacra agus Cú Uladh, curtha le céala chun taranteach a ggóthíochar nua amsere a scríbhing agus áling fillata daire agus réaman. Mullam díomh an leor seo léú agus tugan an scríbneoireacht agus an saothar áling léú nua ar scéal Cú Uladh agus le leagan nua amsere ar bhéalaigis olú atá ag buint úsáide as Cú agus as súil oltach an. Tásúil agam go mé an tionachar cearna ag Cú Uladh agus léach na léacra is atá ag cluiche na choranach ar airneal na túrasaireachta. Bheadh sé ar os de meabh na slúite ag teacht ag an ceantar seo le siúil Cú Uladh Scéal ag goscéim na léacra cearna. As I said, it's more than 50 years ago that I saw two pageants commemorating the half century since 1916, one in Belfast and the other in Croke Park in Dublin. Both pageants referenced the story of Cú Uladh or Setanta. And as I said earlier, there were probably a lot more in the productions, but it was the Cú Uladh and Setanta story that made a lasting impression on me. And then if I fast forward 20 odd years after that, Sean and I had married and we created a home here in the shadow of Slíomhgóilinn where we raised our children through Irish and on the tales of the exploits of Setanta Cú Uladh.
At the time, I attended an Irish class in Forkhill under the tutelage of Seamus Ketching. And he is a gifted writer who created fabulous books in Ulster Irish, loosely based on the narrative epics of the Ulster cycle, that for me sparked an interest in the rich linguistic heritage of this landscape. Today we mark the wonderful collaborative masterpiece of both Raymond and Dara that brings a fresh perspective to the story of Setanta, Cú Uladh, with a very Ulster look and sound to it. As I said also, whatever the experts may spin on the why of the Tainbo Cúlainn, the cattle raid of Cooley, I like the idea of a roadmap that included new territories in each recension according to whoever was paying the piper. Looking at the artwork of Dara, I feel he captures this interpretation in his version of the characters. And I have to say, the very oriental look to the Cú Uladh characters reflects his recent tour to the Orient, and this underlies the idea that the story of Cú Uladh is the local made universal and the universal made local. Raymond has given Cú Uladh the superhero qualities that today's young people relate to, but again, with a very local voice. I hope that Cú Uladh will have the same effect as Game of Thrones has had on saga tourism. Council has so many areas within this geographical limits that are legendary Cú Uladh Scéal in Cú Uladh, and it should consider this masterpiece as a great marketing ploy for Cú Uladh tourism. Gar míle maith.